Uwei na kiri orang ba ubade unong shong shnong na mairang, ulapen pau ka jing sngo kia namar baka sorkar haduk menta kadang don ka jing kwa bakan ti ia umar po kendau uranium hadom yasiat. Haba keren jikilat pathai kubor, uba tarsisius maulot uloong baka jing kwa ka sorkar banti ia uranium na dom yasiat, kam pat sange bat shisin kasngi kan sati da kabor. Uba maulat uloong watla kila pelong ye kejing ki bat watla ki pai ba ki persya namar kejing shepting bat kejing ma ki ban keta ye kal air ki merat ka bat kan keta ye ka koi ka kia barok ka wei. Kani kejing sngau kia jong u kami hadin bo UI baka sorkar kala pelut chibun kepisa ban chna ye ki surok barit nadu wa kaji gohati chai gaun shadu nong ston rambrai. Kini kiri kishnong barit hendrei kejing pelut pisa ka sorkar kalong ka bajur. Uloong bat benrap bakani kad peni kadak bakan sati hakawi kasngi hakawi kapor bakin umla ban khang shu. Halor kani ka jing sngo kia na kalyang jong u ulalet ban yikendu yu mentri rang ba ka jala u konrat ki sangma haka khatlai tarik ujemang ban ajing mut ban thau ya ka policy ban pha puli ya ki samla ya ka subject ka bayade bat ka uranium. Kenang ba enda kila pas kila ban trei ki kam bat kidon ka jing perkhat bakerpang na ka benta karai. Poin ke mga kuat makan ni kalau halor kecik beli wede ban kecing kuat yang sokar India banti uranium nak buat domestik. Kini di isu berasal bah kaba sokar kuat banti kaba kipat bah jengipan kita persyak kita penpau kecing semua persyak duki nomor kecing ting ya radiation ya kejing kita ikut kekia jeng ki priu jeng ki merang jeng ki umbang undi kumsam dengan ini bagani kejing ki jengi mat kadang pada kejing artin nomor ba kumbiri ke sorkar India kalau penduduk sepun hak bisa hak kaban snai surok naduk na damesiat si asam lengba kanostoi karang berai bat kekerja. Tekuni kepeni yang kedap ba sorkar India kan sepi hiu uranium apa terus. Timenta ngangam dan ni ban kersang dan ban persang nring kuat ban peni ya kemat bede ba kini kebenta ba kini kidi kita ke bapau ba sorkar India kan sepi akan nur kan bobor ba ngingin ma ban kang desi. Namar kum halong ni lumdak sorkar kadang dijitu ban petengi kini projek kanang penlut ikpisah ada betul-betul ban snai tekso idan bon sinong di he di ba ladan kam sisya ban yo surok nri kimpat yo nri ini sinong di ba kanek menta nado na wakaji shadu sa chaigaw kini sinong berit kerba kejing penlut pisah menta surok na bacur dengan ala ya kendu chief minister na ajimut di Kejing saya kata kejingnya tentu buat chief minister berhajimut ngelihat tentu teng chief minister balaklarno salseng simarak nado islam kendai kusan kendai fundri buat hajimut itu ba kesorkar kan thalno polisi ba kat ba kejing ki kadang ya kata kejing temu ju kesorkar India banti uranium kadang ya tongin pak puleno ye ki kon samaj ni jam jadi beliau kasih dan dia berdoro ban pulih kerpang yang subjek uranium lah kalau belum agak kumpi saintis dan iki engineer dan iki kino kewipat dibenda kewede ban uranium kenang bala deki dan beliau lejong di ban trade agak company usil dan iki nono company ke ban saputri kam ni letak projek kan long kejing singai na kementa keriu kejing ngaladon kejing keren bagus salseng simarak untuk upor nrei kani subjek iman klam shum terste jenra dala penulong la thau polisi na do ta upor jenra do mentang kharai ngin jenra don ki scientist dan ki engineers ki balajan song thai kalau senior engineers ki senior scientist nrei war la kataru ngalakan mau yang kani upor mentang bagi dia berkelat memang ngeri ba kani kejing penut pisah dengan sorkar India kapan iya kedak ba sorkar India kadang dan terus itu kata kum bakalau mentah
ladang ia ki kano ladang sarkar India hi ketemu ban lek ka bon ngili kam tam kini sarkar BJP apakadon ban ketemu ban lek kanu ka lek ka bon kumta ladang sarkar India ketemu ban lek ka bon ladang ka bo de sipai tang kumba lai sa platun tang tang ma su ka mantu su BJP manu na pedai kini pa ki bahun bani i bagi kon kin syatat kin sesok pendeko penmala khot khot ha ki sipai ki ba na banta biji ki tenamar ka tamli kendo bian chief minister konrad esama ha kharlai tarik mentau banai me ban ai kini ka proposal kini ka suggestion juga kini ka ajimut ban penulong tu cuci temu Bangladesh nadu kisnam kendai pusang kendai penrio kata kalong ban thau ke polisi ban pak puli ki samla ji ni don bon ki samla tu start bung ga kam yo jam du mentar ban pak puli ki kon samla ji ya kini ke subjek uranium kenang ba kini ki kon samla ji ndak ki lapas kin train ha gi usul kata kajing urlong ni kam urlong kata kajing ti compare nri ni ban pen apa pai ki beri ki samla ji hakni ka banta kenang bakar long ke jiada ya kari ma ke ikon semula jini inda ki lapas ki tri ki kam ngangi baki don ki jing snow ko bakar pang ko perkat ko bakar pang na ka banta juga jikia jong ki kini ki ba ikon ki jai ki bahiye ki bahasa kari ko ki jai bon ki jong tenri ladan ngin pen up lupa ya kata ka nang ke security na ka banta kata jingma ko badon nong toyur no tingin suya ki kanam don jingmudi tang kejing ki kanam la ban monra ya do solution marta kalong ko ba ba bangi don kanu ke i kanu jingma ndai tang ban super sha nri ke di ban don ru kejing ai jingmut kuno ban beng ya kata kejingma kejing sa ngala jukran ko wei ko por se ko wei ba ko ba bangi don i je i kino ya no Ijin kino nikmat diri banlong ki MLA banlong ki MP banlong ki MDC bat kum ta ta habis siang ala sudai ba sokar kari ban thauno ya ka weibat ka condition mau kata ka ba unu nikmat MLA MP dan MDC minimum haga sitam jong go bamot ha ko kasasna la kuno de ban wanra ka wei ka polisi ndai ban sulong nikmat kilam polisi super khatang super khatang kikam berit kini kikam balai ki nimdan kam midon kam tamba ke polisi ke di ke wipat ke benda ke balisi nimyo i de hikmat ya kata jiroi nrei yo ya ke jisnai akari no je tenrei la sialong hikmat untuk tang nang bentai ebilis kim tang nang bentai tang nang bentai suro nasu kumba kari jungi kadon dengan tipsu ipaiba isu no yang ni kabenta kata di kisah semua tuna ban chief minister tu besni na bugile kendo ula priya subha ya di kisah semua ula ong bangi don kam sibun kinong ai semua ndei tang kinong yaki ndei tang minister kira paiba kila ban ai semua wan sumi banyakran ban ai semua dengan nixkam ba satu rom ya kene kabenta ya kene semua ai semua tuna kalau kisah semua kabar nri kermen ba kon samaj ni ru warda sarkar kan menteri daga projek nri kin yo kin don di jumlah ban yo ki kam di jam